Kublai pi baro ngapnya sok bahaya pi baro chaka channel juga JS Kasih Family Vlog te kata perlog ngumchna video chapang kumno ngi upload video ha YouTube mo te perlog tengin saya page pat sa page hadu dakut mo pat subha kom perlog kata ngan hikai no kumno ngin upload video ha YouTube te ngan play YouTube hadin kata ngi asanu men en dur plus din kata lada piku ai short lada ko ai long video ai ti video lada piku live lada ko post te hadin kata ngan ai short te satik ka video yo piku ano satik hadin kata ai neck hadin kata ai neck te lawan video pi ngin ai te kadang wan browsing mau perlok up cipang te perlok ladep te lada piku ai yung ruwe sa ai at sound lada piku ai ruwe re sa nek no lane piku ai kia tia kener nenak kener te sa ai te ngan ai sound te ngan tik ngan ai yung ruwe te ngan jit yung ruwe te perlu kena jit yung ruwe te perlu ketang la jit te hadin katang is ai no nek ngidala dep ai nek te blanti te perlok ni hab ai te en tidur kulom ni satik ni ku ai no ya ka video pi ni ku ai nan no tat ki shot la de ki long video te ni hab ai hab chana thumbnail la ki shot te ni hab chutik ni ku no ta chuchna ni ku bu no te perlok la dep te ngan sa title te ngan tho chwa title mo perlok te phiro sa tho title katkum ka video pi ku chna video nano sa tho nang kata ka title lade de shot te hashtag ru sa tho lada de long hashtag don kamre te ngan tho chwa mo perlok hadin kata perlok ngicir ne en unlisted te ngintik te kir en public unlisted but private te perlok ne ngihap ai unlisted chua namar hadin cikenta lane citengenta ngisa ai public ngibu chua ngahap upload chua yong unlisted namar kan cek chua ka YouTube ka video jung ci no kan pha te ngin ai chua unlisted hadin kata ngi asa location te ngihap ai India namar ka video yung ci kin cir men hapo ke India hadin kata ngi select audience te lada ka video pi ka ai de na patakin naklung narit tumut ayas it meet for kid lada kadere nam takin narit naklung I know it's meet for kid te ngan I know namar ka video junga kadere nam taki narit naklung hadin kata ngin sawan saat ni room ni alternate content te lada ka konten upi kadere nabta yong pichu record lajong ayas lada ka video pi kade na ba ka pichu record lajong I know
te ka video nga kade dengan video lajong te ngan aino. Adin kata ngisa upload no perlok. Ka video kelaman. Adin laman dap citeng kenta lane cikenta ngin sa ai publik ya ka video. Mau perlok te ngan upload no video ngan sapteng lot dal adap cikenta lane citeng kenta ban ai publik ya ka video. Te perlok subha lada pisiu tenat sa share, like, bat subscribe lem, bat sa komen pikwa nan kino ki video ngan sa chna video. Mau perlok te kata ngada upload kapat upload lare te ap cipang. Mau perlok kata ngin ain awai studio hadin kata ngis ai konten adep konten ngis ai hakati ke video bangi upload menta hadin nahta ngis ai tum endur nan kulom ngin sa thok description te kenjang dalam betok ngis ai tijikan publik private unlisted te perlok kata ngan ai no publik dinata perlok sip te perlok kata laman te ada pikwa video sepang edit bat chna thumbnail sa komen ngan sa chna video. Mau perlok ada pisngu tenat subha share, like, subscribe kublai shibun.